Bɔfoi Asaji plenty kukuji ete Saul wa Asafo leyi shigbeni agbe Stefano le ngon Saul huna ina kan gbile no le iwa lete shiwo Asafo ni yo Yerusalem le ni amefe amegbe ameshwa Judea ke Samaria shipon le no Bɔfoi le kekehwe ni mogbe ye shelo ikome ya to Stefano ni amefo le pan shi Saul bomoden ake pata Asafo le ni di oshia ke ya ashia ni gbala hin ke ye ni ya wo ametun keje kuku ni ji edwe ke ashi banyu Ashiɛ Sanekpakpa le ye Samaria keke ni meini egbe ehwa le akpashi ni amejaje Sanekpakpa le ni Filipo te Samaria mankono ni Ashiɛ Kristo hisani chonjen bi le ni me baba o kedwemo kome bowie moyi ni Filipo ruo le toi beni amenu ni amena ukadi ni efele eja keme bi ni mumo ifonjin yo amemni le amumo le bolo kegbe ni wa ni ameji amemni ni achame ni ekumu ke obuba fo epi hu ni mi hye baba o ba na kan man lemni keje kuku ni gine hu ke ashinyuman enyu ke enum Simon ŋkunyaayelɔ le shinu koye man lemni bomosa ni acheo le Simon ni eyo nkunya ni ha Samaria bi le anakpeo amehi echo ehe akegbomo agbujile ni me bibi ke me wujin fe bo le toi ameko ake mone jinyumo hiwale ni acheo le hiwale petenkulile ni ake ni ejeje mo bebe eke nkunyaayelile eha amena ekpe amehi hiwole amebuole toi shibeni amehi Filipo ni jaje nyumo manchayelile ke Yesu Kristo gbe le Sanekpakpa le echon amele ameyile abaptisi ke ye fe keke ni Simon di enche hu heye ni abaptisi le ni eke ehe pete Filipo ni beni ina ukadi ni afe ke hiwale nuchumo uji ni achule ina akpe ehe beni Bɔfoi le ni yo Yerusalem le nu ake Samaria bi emonyumo wie mole mnile amechu Petro ke Yohane kete amenwo ni beni ameshejen le amekpanyumo fai amehame boni afe ni amena mumu konkon le eja ke ibako amete mbukumukuno shi baptismo keka baptisi ame awunu cho Yesu gbe imni keke ni ameka ameni jinmele ameno ni amena mumu konkon le shimbeni Simon na ake Bɔfoi le anijin keme anomele mole ha ana mumu konkon le eke shikaba eba ha ame eke nye ha mi hu neke hiwale ne oni mo fe mo ni mi keminiji anme enole ana mumu konkon le shi Petro kele ake oko shikale fe hi akpata eja ake osusu ake nyumo noke no le shika ake hio obegbe na lo gbe fan noko ye neke sande nemni eja ake otuye ja ye nyumo hi no ewala agbene sha ohe ye ono shane hiwo ni okpa nyumo fai akale no aka otwin dwen mole afabulu eja ake mina ake he kon eyibo bon tamokoli kojomu ni no shakpa lemni oyone ni Simon here no eke nye dienchenye kpa nu chole fainye hami kuni nibi ninye wie ne eko akabamino agbene beni ame Yudase ni ame shiɛ nu chole wie mole ni ame ku ame seke mimba Yerusalem le ame jaje Sanekpakpa le ame chon ye Samaria bi akrowa ipi amli keje kuku ni jinyuma enyu ke ekpa ke ashina agbe Filipo ke Etiopia piafonyo le shinu chole bofoko ke Filipo ba wiake de shini oya wuigbe etemponi kashia ngaleno ke Yerusalem ke ya Gaza leno ni ete shini yete ina Etiopia bi amanye kanda kele piafonyo
ni ji eson lo nupa ni ko edetri fe no lene. Eba ho Yerusalem ajanyo ni agbene ekun ese etashwili minikemiya ni kande gbalo yeza olule. Mumoleke Filipo ake ya ni oke ohi ayakpete shwili le. Shibeni Filipo Bɔfoi ketele enu ake kande yeza olule ebila ake ani oduno ni okani ole shishinu ni ke tema fete ni manyema no shishin ake jamuko chomi dan keke ni ekpa Filipo fae ake eba ni ekele abatashi shingmalelehi ni ekani ole ne akpala lekete tamoto gwanten ni ayagbele ni bonito gwanten bi fiodio ye echo ekuno hiele na kaino etra isen beni abale shinle akojo le jalena shieshuele na mo agba ameisani ejake afo ewala se keje shipon leno piafonyo le bi Filipo ake minpa bufai na mo he gba lo le ru oni le di echelo mo koko ni Filipo gbele ena ni eje shishi keje ngmale neno ni ejaje Yesu he Sanekpakpa le echonle ni beni amenye gbele no le ameba shenu kohe ni piafonyo leke nanu mini chiyo mi baptisimo gbe shi Filipo ke keji ohe oyeke otwin fele oye hegbe ni ihere no eke mi ihe ake Yesu Kristo jinyu mobile ni efan ake shwili lawa ni Filipo ke piafonyo le fen yi moshinkete nulemni e baptisile ni beni ameje nulemni le nunchole mumole sha Filipo kete ni piafonyo le ena le don shi eyigbe kenyamu shi Filipo le analeye azotu ni beni efuomni le ejaje Sanekpakpa le echon ye majin le femni ke ashi ebashe Kaisaria. Hallelujah. Bɔfoi ichonehu keje klen kuku ke ashi kuku niji nyoma kenehu Saul tsuitsakemɔ shi Saul kahe ekegbele mi wonu chole kaselo ele ahigbeye lolo ni eyi nkete osofonu palemo ni abile woji ni ekeya Damasko pe hele poni afe ni keji ename kome ni hie ne ken chomu ne nile hinji oyeju ni efimo ame ni ekpala ame keba Yerusalem shibeni enyi egbele no ni ebenke Damasko le trukale la pekeje nwen keba bolile ni efleo egbeshi ni enugbe nko ni mi kele ake Saul meba uwami ni ke bonamo nuncho shinuncho leke mi Yesu moni owa leile ewa hambo ake o fantia oshikoloe akpala mochole na dadele ni ekehi popo moke mimike ake nuncho meni utao ake mifi ni nuncho leke lake deshi nyo ya manlemni ni achon bono nisa ake ufi shihi nikele nyele etomu kedamushi ameminu gbele mu shi amena mukumuku ni sauteshi shi beni egbele ehime ile enani ni amemo eninemni amekelete Damasko ni enani ni ansa eyeni ni enu no kohugbi ete shi kaselo koye Damasko ni achole Anania ni nunchole kele ye ni namni ake Anania ni ke nami nuncho ni nunchole kele ake teshi no ya bluhu ni achole tromo lemni no ya bimbuku ni achole Saul ni jeta soleshi ya Yudawile eja ake na esole ni Saul na ya ni namni ake nunku ni achole Anania lemimba imo ni ke ni nemimwe ino oni afe ni enani eku shi Anania hereno ni ke nuncho minu nekenu ne esani yeme piana ake efe ome konkron ni yo Yerusalem le efon babao ni bi ehun tete ena hegbe kejo sofunu pa ele adin ake
eba fimo me fe ni cho ugbeile shinu chole kele ake ya eja ake mo na jimi den dade ni mi hala mi ha mi he koni ehie mi gbeile ke aje majinle ke mancheme ke Israel bi le hu ahie eba chon la mane hunu abo ni sa ake ena ye mi gbeile keke ni Anania yin ete ni abote shiale ni ke ni jin hwe enoni ke anyemisa ncho Yesu oni jie ehekpo echonbo beni oba ye gbele nole etumi omu oni afe ni ona ni eko ni oyi obon kemo konkroni ni amonle ni bi ikome je ehime anosueshi tamolu totoi ni enani ni eteshi na baptisile ni eyeni ni ehewale eje kuku ni jinyumai enyo ke ashinyumai enyo ke enyo Saul shiɛmɔ ye Damasko ni amole no ehie ye pe heile ake Yesu jinyumo bile ni menfe ni nule anakpe amehi ni ameke anije mone pata me ni cho Yesu gbeile ahie ye Yerusalem le ni je no hewo no ebabie hu tete koni eba fimo ame ni pla ameke ya osofo no gbaile anwo shi Saul ina hiwale baba o ni ha Yudafoi ni yo Damasko le anata eja ake echon ame fan ake mone ji Kristo le eje kuku ni jinyumai enyoke etenke ashinyumai enyoke enumo Saul je Yudafoi le adɛŋ shi gbin plan se le Yudafoi le to eyino apam ake ame agbele ni Saul banu ame pamo le shi amebuo man agboile anada shani kenyo poni afe ni amegbele shi kase loile kelewu kafu ni nyon ni ameshule kecho gbogbole no ke yayishi keje kuku ni jinyumai enyoke ipa ke ashinyumai itenke ekomi Saul ya Yerusalem ni Saul ba Yerusalem le kase loile ahipetamo shi amefe amemishi legbeye amehe ameye ake kasilo jile shi bana bangole kete Bɔfoi le anwo ni agba ameboni enanu chole egbele no ni kele wie keboni efe kan Yesu gbeile mni ye Damasko ni ke ameya ba ye Yerusalem ni shiɛ ke kan ye nu chole gbeile mni ni eke heleni bi le wie eka metana shi amekalegbe beni nyemi meile nuhele amekelete Kaisaria ni amewulegbekete taso agbene Asafo le na hejole he Yudea ke Galilea ke Samaria fe ni na nemoshi ni enyo ye nu cholegbe ye shemomni ni ikemumo konkro mi sheje mole shirio keje kuku ni jinyumai ete ke enyo ke ashinyumai ete ke enumo Petro cha Ainea ye Lida shebamni ake beni Petro akpa he ile fele ebame nkronkron ni yo Lida le hu anwo ni bananu kuyeje ni achole Ainea ni ekekun mohila ekansanu afi ikpanyo som ni Petro kele ake Ainea Yesu Kristo mi nchabo deshi ni budienche ume usale ni amrole eteshi ni menfe ni yo Lida le ke Sharon le nale ni amechake ni amebanu chole mo keje kuku ni jinyumai ete ke ikpa ke ashina agbe Petro te Dorcas ye Yopa shi yo kaselo ko ye Yopa ni achole Tabita ishishiji Dorka ŋkunyaayelɔ ke ejun fe mu eyi yo ne obon shi bamni akena kan beele amnile he ba ye ni egbo ameju ehe ya mekele ya nwenwe nchukumni Lida ke Yopa je ke gra ibini kaselo elenu ake Petro ye Lida le amechu ye nyokete ngo ame akpale fayake ekashasha oshi sheba amenwo ya ni Petro teshi ni kamete ni beni shejenle amekele te nwen chulemni ni ye okunafo ele fe badamodamo emase amemi fofoi ni ameke flanka eke atade ni Dorka fe
beni eke ameyo lulu le menchon le. Ni Petro shwe amefen kejepo. Ni kulashi esoli. Ni chon ehie ihagbonyu le ni eke Tabita teshi. Ni gbele hime ni beni na Petro le eteshi etashi. Ni Petro mo eninemni ni ewo eno. Ni cheme kronkron le kokunafo le keba. Ni keleba damo amehie hekaro. Ni anuhe Yopa fe ni mempihe nu chole no amehi. Ni Petro hi Yopa bin plan yewolo polo. Kuni achole Simon lemo. Hallelujah.